Күндө олар бүгүнгү биһиги кепсетиибит кыйы 65 сылын кыттахибэстэх. Онон урутта биһиги кепсетеретибит, бу сериге өлбүт, сериттен төннөн келбит, осколабыт выпускниктарын, onu учуталларын туһунан. Отты бүгүнгү кепсетиибит бола биһиги чуалан бир киһи туһунан. Осколабыт маңнаги выпускнигин Алексей Сафронов туһунан. Сериге геройду өлбүт, бойын таят Алексей Сафронов. Түрдөн бир хыллакка маңнайгы бихас колобут ортобус оскола быһытнан маңнайгы бупуһунан орбута. Онон выпускной оголор выпускной бесеттере сери болу түйөк конугендигер 5 сыйын онаксыз күнүгер болбута. Түрдөн бир хыллакка. Оголор дө үйрен көтөн туакта жарок яһелерин наха жолласты катарбыттара онна түйүнү быха бере кустун күлейден оленнегер өссө бу биһиги туспутунан өйдөбүннү каллын ден осколаларын таттыгар өрүстеп көттүгөр таксаннар масалордугуттара класс салаяччыларын ушталларын кытта таксаннар онны ти сериге барбыт улаттартан Алёша Сафронов, Егор Савинов онтан датыттар бар олорду буттен кепсиллерете бу серик келбит оголор кинилер боллана бу түет катын олап буттарттан үс катын силегели ишитеннер кенники бу олок 90 сылларга барагай катын болам үнен таксылыттара өр сылларга огологону үйөртө көтөтө турбуттара она самое главное бу кенниттен осколаны бүтерен барар оголор саа-саайы катыңнары оннери бинелер олордо болбуттара өлгөн бейг осколобутугар маха чүгей оройонна онахан даже республикага суок сүрдэ чүгей саат бар болбута. Бесейин сүрбек кес күне болар. Осколыны бүтер-бүттері төтір қонар. Сассар да ақтағарды 4 жас сағына фашистке қалабыр деттер серийini биллер бәккәрі әміске саба төспүттерін туғынан арадияннан молатап этитин бастан истибиттері онтон лебитан колыға жібі күнтен күн айы bu seriyedenen aljarkayın tuğunan kanlı korattarıl buttарын qaydak derevинелер emirespitterin tuğunan buqtu künayı lebitan kihini dolgu torkualaha doydurtun energi yerite. Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Маңнайгы выпускниктер осколаны бүтербит олаттар каянда бейик сериге бардак бутна сатанар каянда дойду бутун не дойду бутун бөстөктөртөн кымскестак бутна сатанар ден бука бары тотус бутунан военкоматка тиен сериге ытыңден көрдөһөллөр. Онун осколалар сабыллар кутталлар өскәбите. Осколалар сабыллы хоктактар. Төһөдө сери бола турбутун ихин оголор өренектактар ден. Болбута, онон кылгас курстар көретен баран, били бәғәһәңе онустар бытын. Оройон нәһилектерігер ушталлатык бұттара. Итиннен Кентиев Услаевтан, онай карықтан ораты бары, оройон нәһилектерігер ушталлы тарқас бұттара. Оттон үс ол тутус бұтынан бұ Алексей Сафронов, Афанасий Николаев, Семен Семенов, өңіл жөс колатығыр тақсы бұттара. Бес иығар аны ан маңнайгыннан Афанасий Николаевы серия атары болар. Онно мен қолыбыр кыра хеттелі ағыста қоғы олақ кыраты өлдүйбін түннері отойбаққа үрім түннер тураллар әтебіріта бесейін
бесейін хамай үшігай сырдып түйінлергер оғылар мұстаннар, қолқос үтчаттар мұстаннар Афанасий Николаевы атарбыттара. Онны мен өйден қалбықпын бір түгені. Алеша таптыр кығынан анялығын мейгін тоға біте болла сеті хілді біттара кір оғын. Здорово. Кто ходит? Ой, он на лбе. Здорово. Здорово, Антик. Я на радах тием барангын. Күштақтан мәттәме, салақтан самныма. Сақалар бары бирге болақ бұд. Онда тием бардың кайы бихене болуға. Онукта? Я барақсан тамарығым. Кытап. Де итігінен баран өліксөй даны ұхабатаға ба атырча қайығар уже кенеме сериге ыңырлан барып болбыта. Тағы тұрбұт, онда біле күчуй, о туымда қалбаты болақты, оқынматы байбына қадарым бәттеті. Онда ағам боллағына төмен бұйқаққан өбат оңқоғыта тұппытым, ағам боллағына толы ақпытын ғылғы бай бұқты. Оқыным ол үсәғын өңкеттонна болла байынқы бәтчәға қайталандыралдыра. Оны боллағына олы көнлерім мәнді бұйғынан көрбітім, оны олы бітім міні бай мол тұра дие бітіп. Оны тұтаққан жондар әлбәқтер әді. Онда kelem baramı tol hubu manda tiyakar bitti. Onda tuğunu ödüğün bara. Onda olu baydın. Era koyra bin onda ola kabın era batı kabın. Onda olu üstüne peskan orbutu mıganı bıykakkan. Kıya yok tuğan arıyor ota. Yolu bilek şey. O ağam baraksan. Kristaslar gibi olanlar bu değil kevara metten bu. Ağamı da ne istemem kimler kadar. Allah'tan kendine dostun okuma. Ben yeğim. Майс, балтын барақсан. Қаянда төн дейгім. Төнден баран үйректі ақ егінегім. Анчик, эммиин кетес. Строй, катайын кетес. Буру йоғым. Алло, сақтан! Бардым, буру йоғым. Младший лейтенант званияла ярғаңы фронға аттанар. Ол фронға кені ота қастыда атака келбіте завод командирінің үліләбіте білілер, онына сәрелес біте білілер. Онта кені қайдақ бақой болла дағаны. Оқопаға да оларым болын, землянкаға да болын. Қанына оттын білі сәреттен сынялан атака оққамегер кені қаянда қоған сұр беребіт. Ол күрдік бұл қолыбыр арқысы ден қоғаны на дойдутун, доғырын, тапталлағын ақтарын, қайда құрдық бүле көк нүрбатын, ақтарын таптырын тұғынан кейі қайдары долгый баққа істібет қоғаны.
Доғорбун, дойдубун ақтаммын, долгуян айманан ылабын. Байес ол санабын ыл ытан, юрбам көк урсунун көрөбүн. Келербер тапталақ бейбей, киреңен атара қалбытын. Этеңе эргиен киербин, эн күйтүөх болбутун. Саныйбын, доғором саныйбын, эн тиһек арақсар тылларбын. Алёша, ханна да тийтергин, ақтаңын сурьяр Бидде бу Алексей Софроновтах серийлеһе сылдасыддергер штаттан старший командирдер келелер. Кинилер тохтен итилехтер эбит. Разведкага барар жоннорладал. Оны бихи кими де күһейбеппит. Багат түнен ким барын багарары ден бихиги оны билekpitin наха багарабыт. Онна багат түнен барар ки биллен турар ити гаркан тылы баран өстөк тылыттама калагын ден. Бастан учумпу бола түспүт. Onu ölüksey attıgar olarak Musal'dan törüttək. Migalkinden tarastaq abit. Eme mılaçı litena. Doğru. Endiki barıqqa. Onu oğla əxti əydə den uspeydən eteninlə ölüksey ikkenlerin ilitin kolbu tutanların mı demlerin ikkenlerin ilitin ürükü toptut. Onu oğa zalgı olarak jon qaydara barı huğuna tüspüttər. Bu razvedka barallar. Ol baran ehenler Öste rotatın körsühtürler. Kırıkta kırgığı camanla sağlanır. İlimden kirsihi, okotoyon kire oksuhu, tankaları ıtılağın. Bilgi cömürtühü dağa yaktarın hen innilerin oluk belbetler. İtik kardı üç tankanı matak soğuklar Alexey Zuvoda. Alexey beyte bollağına taranşaya oyun kiren üst başığı ölürbüt. Ondan ulahanlık bağırbüt. Ondan ikkihin bağırbüt. İkkihin bağıran baran sen bir ol atakatın salayak. Jonnorun salayan össe Migalkinga sordak verdik. Bir faşığı, bu faşığı bulgutçu itten bir ıştak keter tırnakkı den bir kes verdik. Onu keleni hittakka Migalkin ol kehine tenet ettiği, onu ol östök atıhıra ulahan elbet nadala sivedinileri bir büdühü den soruk ehli bita kendiki. Yeti kurduk seriyle hağıdan ühüs bağırı tıgar. Bu otayın ühüs tuğunu büten tördüs satsırdatı bolu tugar Alexey Sofronov sırdıktığını bıstar. Ol kurduk keneti, epitim kurduk ölün ağaya kolu ağaya konu kenmeger, iti sorugunu higer, kim dölün bağırbat den, iti sorugunu higer, kohon, bütühek kohonun uğanıp bıt, min süreğim diye. Süreğim eriydek süreğim, en tohtan bu kurduk dolguydun, acahan akarı kütürgün, Iksangın ıgıldan biteydin. Doyduga ikkişten ergiybet, julağınaq surağa ehittin. Doğorbun, jonnorbun körsübet, jılgabın, analbın toskoydun. Öllüqqa da bir ölü, ütüönü oğrun ölüllü. Süttekqa da bir sütü, südü yestelinin sütüllü. Jon köngülün jolun tuhugar. Doydunu körbekke unsullu. Kençeri keskilin indiger, ergiybet artıgı tutullu. Bari bilet bir kurduk oğulur. Tığınca 905 yıllaqqa. Ümüyün 900 günü var. Kıyı günü bol buta. Этот день победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. İti kurduk debihi bir doydulaq bıt, mangmegi bukusnip bıt, sırdı kıras duhalaq, elbeğerenlerer, payet boluk kehibit, iti para soğa sürbe üstastağır, oluktan var bıta, geroyduq soğa iten. Onu dağını pravitelstva yanala bıta, kini iti ine doyduhin korsun bıhıtın, ağa doydu orjanın ikkisi stepennak orjanından ölbütün kendine ağradalar bıtıra. Ol nağaradata orjana ağıtıgar tiyen kelbet sorağa hildi bite. Kendiki muzeyge berilli bittiyen bol buta. Ondan kanna bar bite bildi bekke ol orjan süten kalbıta. Deti kurduk Alexey Sofronov
Ederken sıddan oluğun tolu korbuda. İti kençeri keskilenendiger. Ergibet attığı tutullu diye bir de çakçonluk bolun tağısta. Bence 970 yıllıkka. Bir kaydak kördür çinçiyer öyle klaskın kıttığıt bıdım tuğunan kılgastı kehiyaka. Bilenlerikbin bağırağın. Kıyı 30 sılıgar ama. Onunla bihi sübelehem baramut oğulur bihi Alexey Soforonov iti kovel koratta kette berisel ahir gölbüt diye istibitbit. Otu kovel korat Ukrayna'a var. Valinskay oblası'nı. Otu bihi onunla hor kuruydak bitme diyen ara höbelesi bibde. Şeyin eri kırcık otu tuğtiye kanna horuyor bıtı kanna. Onu город Ковель, средняя школа номер 1, 10 класс diye adresi kadesti buldu. Onu olur bir satır bir yakat bettiler. Kırcık dağını onu bihige oturtça bit diye bitleri de bihige möççe de bit. İnne günem vallahi ohun kıhını baha soru yustu bu dolu or butun kıtta. Toksuz bu mayga kayan dağını ol Sofronov hıtar pamitniger beni urdarık butun diye. Ölün töröpüp munyanın girdim. Onu böyle töröpütler. Ece egzamin kim boları turdağını toku tüledey bihi komuyan berek bit dediler. Onu bihi söbülüs betak bit. Baran ıraku bayanına olatlar bu kotan karın töhür bittere kırgıttar bollakan bir korum kolunu rastanlar ja ören köten kaççı ömmet ol koybel korakka de ol kaççı butun kıtta bu manna sapka pamitnik barıta mangnayı serigül bit mangnayı выпускниктардан Allah ondan kıra borgota ılan sapıya ogan baram müdde ıdan kebişti bit onu olur bu tuttu bit tembihe billerdiler össe kartıska töhür bitler ol kartıska ulakan bağ pamitnikka aray bihigi venok butturar Дорогому земляку Алексею Сафронову от учащихся 10 класса Нюрбинской средней школы номер 1 я СССР 9. Алексей Сафронов тугунан Люся Григорьева суруу сочинениятынан бу бүгүнгү беседебин төмөктөкпүн багарам. Я стою на берегу Вилюя и гляжу на волны. Вилюй лежит тихий и задумчивый. И я невольно представила Алёшу Сафронова на берегу родной реки. Представила его умные, полные доброты и чуткости глаза. Он, наверное, тоже много раз приходил сюда со своей чернобровой, длиннокосой подругой. И они, глядя на далекие горы, наверное, тоже мечтали о жизни, о любви, о счастье. А может быть, Алёша читал здесь свои первые стихи? Юлюй, отзовись, пожалуйста, скажи, он был смелым и мужественным твой сын? И река, казалось, печально кивая, промолвила: да, он был мужествен и смел. Он очень любил людей, родной край и родину, и мечтал стать поэтом. Но видишь, ему не суждено, он погиб. Помните о нем, вы юные, казалось, задумчиво шептали волны Вилюя. Мы восхищаемся подвиги молодых людей и будем восхищаться. День победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей.